Imes Wagdam Yang Tabiriba Sumbu Yumnam Anuradha Devinay Kono Krumzari Hosek Maroiba Pauda Lengan Miang with the Mata Pakaliba Skim Singe Carts and Pivitino Kanabalogi Haina Emily Sangomana April Kray Manipur House Services Kim Makadaleba Lang Sang Sing Nasidiki Tong Londona Kongzang Sang Sing Bahau Kray Tamapon Sumna Satakadaba Hal Melang as a cycle rally Amakalunana Tinungay the Hodo Kray Lunana Tata Grumna Yia Crab Chanega Yankai Legadore Hausa Pau Sanona Bizari Manipur State Asaki Mianga Damata Matamatangi Oiba Yapatharam Kea Team Minister Biriana Luchangba Manipur Lenganga by Kalibasanga Asaki Kudung Savasanga Ado Pangnaba Andro Assembly Constituency Amadi Manipur Miamna Matam Chana Kartsing Saduna Paibi Haina Andro Assembly Constituency MLAT as Samkumana Miamda Bill Dokray Ngasi District Social Welfare Office Porompat Impal East na Sinduna go to Village 2.0 of Andro Assembly Constituency ke Sarukama Oina Social Welfare Luishang Aduge Makada Manipur All Age Pension Scheme Amasung Chief Minister's Widow Pension Scheme ge card sing beneficiary sing da yanthobuge tharampa amangase Angthang Ngarian Jingkong Andro Police Station ge Mayung Nabadalaiba Andro Assembly Constituency ge MLA TH Sangkumar ge yimda pangthokrai Pension card sing yanthobuge tharampa aduda Manipur Legislative Assembly ge Estimate Committee ge Chairman su Oriba Andro Assembly Constituency ge MLA TS Sangkumar District Social Welfare Officer Imphal East Srimati W Thamabati Devi Angtha Gram Panchayat ke Pradhan TH Manihal Singh BJP Andro Mandal ge President M Babu Singh Development Organization Andro Kendra ge President W Shanatun Singh amate Andro Nagar Panchayat ke Hanagi Councillor Srimati CS Tombi Devina President Member Sangoina Saruyaki Ngasigi Tharambadada Andro Assembly Constituency ge Manungdagi Chief Minister's Widow Pension Card Marpumapan Amasung All Age Pension Card Chamrika Sumna Tare Punna Card Samrika Marputar Trug Beneficiary Masamasada Yathoki Tharamadada Wangaladuna MLA Sangkumana Haikibada Lenganga Miang Vidamata Ana Layeng Lukraba Singh Chahi Al Oiribisinga Amadi Atay Tungan Ba Yapatarang Kaya Ama Paikaliba Asaki Kudung Saba Sangka Ado Pangnana Bagidamakta Matam Sana Skim Sangka Ado Ke Card Sing Saduna Parpiyo Later Lari Sangidamakta Ana Lying da Lupalang Manga Pawa Mating Piriba Chief Minister Gi Hakseng Gitangbang CMIST Gi Kata Paiba Yarabisingna Matam Sana Kata Painaba Hona Hautraga Hospital da Ana Layenge Laidaba Kaktada Kudakta Kata Sabio Haibage Hainabi Tadokse Haina Pondoki Nagasangi Harau Tayambake Kumai Luingai Nina Lakpada Manipur Governor Laga Nation na Manipur Niamda Tuduna Naga Ichin Inausanga Yapapausan Pidagli Luingai ni Kumai Ase Manipur Leriba Nagasangi Mahimarong Jumna Loknaba Marumarang Hunbagi Taibung Mapugi Mapamda Tony Zabaki Jay Kudengi Piborgi Tang Taramanga the Pangtopa Kumaine Festival Ase Tourist Festival Hainasukanga Naga Singida Pangtok Pada Natana Atopa Kamluk Singisu Pangtok Minaduna Festival Asina Jan Bizad Dharma Kaidana Tongan Tongamba Kamlup Sangi Marakta Nuksinaba Ing Tapa Amadi Amato Oibaki Maikeda Purak Nabasu Hairi Manipur Chief Minister and Birenasu Nagasangi Mahimarong Honbaki Festival Lakpada Yepa Pausan Pirakli Chief Minister Gi Pausenda Luingai ni Asi Sai Kudingi February Ki Tang Taramangada Harau Tayamna Isai Zagoi Changlen Amati Sorbo Kurumbagi Tharam Sang Pangtokduna Ikoi Amaga Harau Nungaiba Phongdokladuna Ikoi Masen Marakta Amata Oibagi Mari Adu Hena Chechen Hale Naga Kanglo Ke Kumai Asibu Sarugyaraduna Mahimarong Chumba Loro Amasung Chokotpa Sahi Amagadamagta Aina Mapugi Mapamda Kurumzari Hairi Cabinet Unregulated Deposit Scheme Ban Taunaba Cell Amasam Lagani Haina Wareb Loki Bagalonana Pre-Primary Oza Lesang Machamanipo Amadi Graduate Oza Samanga Lona Baso Ayaba Pikray Ngasi News Secretariat Labor IPR Minister S. Ranjangi Conference Holder Pangtopa Pogimi Pama Amada Minister Masana Hai
Jiribam district revenue village taramanga gi ming nauna thon bada yana khre haidiba nauna ming tholaba singi manungda dibang gram pansai ke manung channa leiba pakhalbu ningthem khunjau kadam talabuna kadam pokpi champanagar na lehau pokpi yauri moirang khunauda sangat sagaliba sangai ethnic park chauthonaba amadi upgrade taunana bagi damuta lam acre yankai amasu leidagani haiki Minister na makata kibada employee kharesu nahonga na engage tawragani masida natana kaina temple board amuk semdana temple asigi thabak tharam amadi temple ase yengsambada approve tawre aduga vehicle scrapping policy state asida chanahana basu wareb laure haiki pamaduda agenda da yawda wofam kyasu miyamgi interest khanakhe hai mipamadu chief minister and benena chair lawduna phangkibade Manipur Health Services MHSK Makada Ladiba Ana Lying Sang Sing Ngasidaki Matam Kaktana Thong Londona Khong Sangsalagani Haina All Manipur Health Services Doctor Association na Lauthoki Bagi Matung Ina Ngase MHSK Makada Ladiba District Hospital Sing Health and Wellness Center Sing Community Health Center Sing Yauna Health Sector Sing Thong Lonsin Dona Matam Kaktaba Khong Sangsin Bahokre Manipur Pumagi Oina MSSK Makada Ladiba Health Sector Sing OPD Emergency Amadi Casualty Yauna Thong Lon Kiba Aduna Maram Oraga Ana Lying da Chauna Kudong Sadaba Mayuna Hale Association to Asina Taliba Demand Sanka Asigi Matangda Handak Tha Asigi Tanka Ahumda Pangtokiba Assembly Mipamda Health Minister na Puthokiba Wafamba Adu Yanindaba Amadi Atopa State Singda Dr. Sengi Piriba Tehi Humpuma Service as a PBU Haiba Demand Sing Pida Badagi Kongsang Asi Haukibani Ngasigi Oina Atingba Paubada Lengak Marilenaba Authority Amadi Health Minister Ge Maike Dege Karigumba Wafamba Amata Pondurakulatri Maramasina Madam Kaktana Changsangane Haina Lauthokraba Kongsangasi Makatana Changsangkigane Haina Association Asaki Janan Secretary ga Atamnana Wari Sanabada Ponduragle Imphal District ke Haingam Police Station ge Manung Chanba Khurai Haigru Makhongge Turena Mapanda Track Penta Amade Track Suit Sepa Acheba Haksang Ama Tadamle Haide Pawamagi Matungina Aseba Haksang Aduge Makokta Nongmai Maruna Panbagi Dakpam Lerampatana Tana Manata Point 32 gi Tokninga Amasu Taramathenga ke Miyoya Asi 3 and Boarding Come Tutoring Center Yaripok Haina Thaba Trexert Amasu Litli Luinana Oithangba Kunau Vida Stilge Kudoba Ama Si Haidi Pawasi Pangbaga Haingang Police ke Timpa Amadi Forensic Science ke Tim Laktana Mapamba Adu Question Duna Examination Tauraba Matung Masak Maming Kangdung Nabaginamata Zenes ke Mount Thamkre Ating Bapawada Misakasi Kanano Karino Haiba Kangbangam Kide Haidi People's Museum Kaksange founder Amadi Director Oiramba Mayang Lambam Gaur Chandrana Lekidaba Matung Mangna Pamsaramba Tabak Tarangi Manung Chanang as a Langkon to Ole so home the lady ba Hansing da Sanatanaba Polam Sing Mating Kusinakre Mating Kusinaba Duda Lekidaba Mayang Lamam Gaur Chandragi Machanapi Mayang Lama Merinana Maki Apopa Mahigi Tag Wangdrabasu Mahana Iramba Larikia University ki Tagda Tamle Amade Doctorate Pankiba Miokia People's Museum Kaksing the Laktana Mahaki Apokpaga Tanabalaki Haraduna Maki Apopana Lekidrabada Homa Sida Ladyba Ipagumbasanga Asigi Mapamda Ngamzaba Polam Karapisa Laksabane Hanapundoki Ngasigi Mating Pike Baduga Mari Lenana Always Honge Mike Degisu Certificate Ama Meninada Kusinarake Chayasagi Class 11 Amasong Higher Secondary Examination 2023 ga Mari Lenana Numit Marini Chumna Satarakiba Stakeholders Esho OC Amati Inspection Camp Flying Squad Team Ge Mipamp Ngasai Zonostone Higher Secondary School Grade Mipampa as a Council of Higher Secondary Education Manipuna Sinduna Chayasagi Class 11 Amasong 12 ki exam Ningtina Pangtopa Ngamnabaga Mari Lenana Tasage Tang Taradage Chatakibani Hariba Mipamaduda Eso Chamaga Kumanga Amadi OC Chamaga Kunna Sarugyaki Mipamaduda Kansangi Chairman Secretary Amadi Controller na OC Amadi Eso na Tawgataba Amadi Tawroidaba Singi Matangda Sandongna Kanganki Lunana Flying Squad Team na Tawgataba Tawroidaba Singi Matangda Kansangi Maiki Deke Sandongna Kanganki Hariba Mipampa Asi
ओजा चनिगा कुमापना सरुयाखी चही असगे ओइना महिरोय लेसन कुंट्रा तरुका चात्रोक हुंफु तरुकना सरुके यादुना थासगे तंग कोलुमदोइदगे हौदुना एप्रिल ले तंग अमा फावबा पांगथोकदरिबा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 असदा मतपुंग फाना पांगथोकपदा मियमना मतंग पांगबियो हाइनसो काउंसिलर सगे चेयरमैन तखेलंबम ओजना अपील तौरकले थबक जमीन अखरगा सिना लेरमलबा कोकैथल लमदोंदगे अकोइजम नोंगानबगी मिसी असगी लंगला लंगजंट पुथोपिनबा ngasi JSA against brutal killing of अकोइजम नोंगानबा एलाइज अगेंग मैतेना सेदुना तखेलंबम डिडेम ग्राउंड के लंबी मताइदा वकमि फमदुना मफम अदुदगी कोकैथल बाजार फावा रैली अमा चखेबगा लोइनना अतेंगबदा चिफ मिनिस्टरदा मेमोरेंडम पिसंखरै हाइरि वकमि फमपा अदुदा सरुयाकिबा इरमदम कनबा अपुनबा लोफ इकल गे जनरल सेक्रेटरी वहेंगबम लोंग लेमना हाई खुनाई असिदा मिशी मिना गे पाव ताकिदबा कुइरे अदुबो अकोइजम नोंगानबगसु खंगनबा नुपी अमना गारीदा लौब लाक्तुना जमीन अखरगा नुपी अदुना माहकते करिमता खंगते हाबसी थजबा याबा वाफम ओइदे खुनाई असिदा नुपी गन नुपागा हक मानै हाइगसु असुगुंबा थोनिंगदबा थौदोक असे अमु हन्ना थोन बिगनु महाकलोइना चमीनखिबा थोक्सम सोनिया असे फगपिदुना वहंग पहन सथबियो करिगुंबा मियापा असे मतम साना पुथोपिद्रगदी मियामगे ओइबा इहौ सागनबा सेमसारे हाइखे आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेना भारत पुंबगे ओइना थामापन चुपना था खुदिंगे तंग तरा मरीदा सटकदबा हेल मेलांग असे फेब्रुआरी के तंग तरा मरीदगे हौना भारत पुंबदा हौदोपगे सरुकामा ओइना हेल एंड वेलनेस सेंटर्स थिनुंगैना सिंदुना साइकिल रैली के लोइना हौदोखरे ngasiगे हौदोपगे थरंबा दुदा कम्युनिटी हॉल ऑफिसर थिनुंगै वाइ सुनिटिना लुसंगदुना साइकिल रैली अदुलम थाखे लोइना सेंटर अदुदा हेल मेला पांगथोखरे ngasiगे हेल मेला हौदोपा अदुगा मरी लेना कम्युनिटी हॉल ऑफिसर वाइ सुनिटिना फोंदोकिबदा हेल सेंटर असिना कोलिबा एरिया असगे मनुंगदा लेबा मियामदा ngasiदगे हौना हेल मेला हौदोगले हाइबगे पौजन बोबा साइकिल रैली असि चटपने हेल सेंटर असिना लमदम असगे प्रजा मियामदा कानाबा क्या फंगन मंगमले गमेना प्रजा मियाम गिदमक्ता लेमना पिरकपा हिदार लांगथक सिंह लमदम असगे मियामदा मतम साना फंगंदना गमेना प्रजा मियामगे याइफनबा तौरगलेबा थौरांग सिंह मियामदा उत्पंगमले ngasidige horiba helmela ase tha godinge tang taramari da tawgani mase october thage tang taramari phawba chathagani helmela asida ANC child registration HIV test syphilis RBC HB person screening immunization sugar test amadi BP check tawgani loinana telemedicine amasung teleconsultation ge khudong sabasangsu piri haina makata ki ngasiगे cycle rally aduda exercise tausi eat fruits drink lots of water yes to life no to drugs don't use tobacco cycle for health phataba chinjak thadoksi haina thaba placard singsu sijinaki lenganga lophamba kannaba thabakanna lokhalingai serak second toba miam singna thobal district ki manung chanba langathenge lopham kya dege लेबाक सिंह तौथोकलगा लोफम मांगले हाइना लौसाल अमदे मफम अदुगे लोमी सिंगना वकट लाख्रबा मतुंग ngasi मरि लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना लोफम मदुदा लेबाक तौबदा सिजनबा गाड़ी प्रोग्रेंड अहुम फागखरे गाड़ी फागतबगे थबक अदु ngasi अयुपुंग तरारम ताबा मतमदा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस थवान के स्टाफ खोंगजोम पुलिस स्टेशन के ओसी अमदे लंगाथेन सर्कल के SDO एम रंजिताना लुटिंगबा कोनबतेंपा अमना लागतुना चथकेबने खोंगसाद के मतंगदा लंगाथेन सर्कल के SDO एम रंजिताना थवन डिस्ट्रिक्ट के लंगाथेन एरिया के लोफम सिंगदा द मणिपुर कंजर्वेशन ऑफ पेडीलैंड एंड वडलैंड एक्ट 2014 बु थुगादंबा लोफम क्यादगे लेबाक लौथोकले हाइबगे वकट अमलाखे वकट अदुगे मतुंगे एना ngasi ase मफम असे यंगसनबा लाकपदा वकट अदु अचुंबा ओरंबदगे लेबाक कोपदा चनबा एक्सकेवेटर अमदे लेबाक होनबा गाड़ी सिंग असे फगतपने मरम असना असिगुंबा लेंगांगना लोफम कन्नबा होनेरिंगै सेरका असिदा मियोय खरना हुरान लनादा लेबाक कोतना लोफम मांगनबा असे तौबिगनो अमदे लेंगा के माइकैदगिसो मखोइगी मथक्ता चपचाबा एक्शन लौखनबा सेमसादुना लेरि हाइखे Langathel village
कोई लोकोन अमतने कोई सी कंप्लेन लाकपा कोई डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस की रिपोर्टिंग ऑफिसर गैना मोइसी लोखम जैदा कोई लेबाक पेशेंट बा लेबाक कोथोप ले हैबगी रिपोर्ट मतुंगिना कोई ओसी खोंजोंगा खोंजों पुलिस स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की टीम अमगा कोई एजीसी की टीम कोई पुलब लाक्सबनी दुसी मफम सिदा कोई पोप्लेन होम मणिपुर कंजर्वेशन ऑफ पेडीलैंड एंड वेटलैंड एक्ट 2014 की मायोक्ता कोई लेबाक कोथोगा लबुक की लुबाक कोथोगा पेशेंट लंबा गाड़ी कोई हुजे होम सीज तौजरे सिगी मखातंग बथवा कोई एक की मतुंगिना तुम चाथरकनी एक्शन तुम मखाता न लुजरा नाकल मनोमदा लंगा थेंगे लफम फासदगे लेबाक कोटपदा चेनबा गारी सिंह फागटबगे थोंग अदुबो लौमी सिनमी अपुनबा लुप लौसालना थगोटपा फोंदोरपगा लोइनना लेबाक कोटपा थेंबगे थबक असे तुंगकोइना पाइखपिनबा लेंगा के पुनिंग चिंगसलगले हिरमसगे मातांगदा लेंगांगना लौसालगे ऑफिसता पांगथोपा पौमी सिंगा उनबा अमदा लुबसगे प्रेसिडेंट मुतम चिरामनीना चही खुदिंगे तोंगन तोंगनबा महिम मरोंग पुथोपदा ममेक लैरबा लंगाथेंगे लोकोंदगे लेबाक लौथोपगे पाव असे लौसालना मफम्बा अदुगे क्लब्स सिंगल लोइनना मरियतांग कुंत्रा मतोइदा मेडियादा हापखे मदुगे मतुंग नोंगानबा फेब्रुवारीगे तांग अमदा मरी लैनबा डिपार्टमेंटना लफम असेदा लागलगा गाड़ी क्या फगटपगे नुमित खरनी लेबाक कोटपा लेपखी अदुबो नुमित खरनी के ममांगदा मेटिन क्या सिजनरागा लौफमदा कोम दौना नौना लेबाक कोटपा अमदे लौफमदा चिंगदौना लेबाक पैबगे थबक असे मखा चट्थरखे मदुदगे ngarang ase lawsalna mediada amuk hanna hapage ngasi ase laklaga gari singa se phagatpani maramasina mediada hablaba matung khaktada lenga ke mari leina basingna thabak tawba asege mahota lawpham kanana bage thabak ase thamoishengna thabak tawbinaba haina suphongdokhe rabi crops ki natuga urea har lo nanabugi matam ta sokthomna rupa organization mayam che waru binu thopiro लबुकल हौसी लबुकल हौदब तारगदी मरु मरांग लौरग कानरोय ट्रैक्टर येनबन कानरोय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अकन मियें चंबियु लोफम मांग रकांगा मसे खोंजोंग की सर्कल दा नत्रगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट तंग हक्ते नते मणिपुर की मफम खुदिमक्ता कंजर्वेशन ऑफ पेडीलैंड वेटलैंड एक्ट 2014 से मसी वायोलेट तौगा तौनिंग तौरगा चंगछलइबो खोंजंग से मसीना अतोपा Honorable Chief Minister na lamdamji miyam kanna bani haidana chingda maru ko thoraiba popi gi mayuka war on drugs law biske chak manana akoi lapukta manghal ibe mayam che asigi mathakta su war on farmers or not war on violation of conservation of pedeland wetland act se masi nathu pi hadana Honorable Chief Minister ki puri chichi jai जेरेबाम डिस्ट्रिक्ट की बोरोबेक्रा सब डिवीजन गे गोखालदा लेबा 37 ते एआर बो गोखाल कैंप असदगे होंदोंग नबा थौरंग तौरे हाइबदगे बोरोबेक्रा गे खुंजा सिंगना एआर पोस्ट होंबा यारोय हाइदुना ngasisu makadana wakami phamphangke masagi matangda subenita das kawin nupi amana phongdorakibada mafam asidage army chatpai yaroy haina phongdoke ningsing bayai sotobekra amadi गोखालदा लेबा थोंग का अनि मियामना सिदोक्तुना खोंजंग संसनखि अदुबो ngarang thong sidokpa गोखाल अमदि सोतो बेक्रागे थोंगदि समजनख्रे मियामना गोखाल एआर के कैंप ममांगदा वकमी फमफमदना डीसी दगे असंगबा पाव अमा खंग्रि फावबा वकमी फमफमगने हाइरे पुआरीदा मलेंगे ख्वाइदिके सावे एविएशन डील ओइरिबा तथा ग्रुपना एयरबस दगे एयरक्राफ्ट चनेगे यांखै लेगदरे एयरक्राफ्ट संगसगे मनुंगदा A350 white body long range aircraft nipu amasung narrow body aircraft chanege tarani yari india gi damakta masigi mapu tata group na legadoribani prime minister Narendra Modi Ratan Tata French president Emmanuel Macron amasung atai lusang masing yauna pangthoke ba video conference aduda airbus chief executive William Forina haikibada Air India revival gidamakta Airbus na mating panggadori batabagasi puari ki tansa amane Air India na legadaba plant chamriga humbudra agi sarugama oina Airbus ke deal assess amane masigi manungda Boeing tagi plant chaniga kunsu yaure
contract asi India amasung France ka gi marak da leiriba marum mapang oibagi marida milestone ta amani haiba wafam so Macron na phongdoki video conference aduda Union Minister Singh Piyush Goyal Jyotiraditta amasung Tata Sangi Chairman and Chandrasekharan so yauki Prime Minister Modi na haikibada aviation sector da India na third largest player oigani matang sahi taramanga da aircraft lesangani chamanga darkar oigani A350 family da makalani lay A350 to 900 amasung longer fuselage A35 to 1000 hadiba aircraft ase passengers sohumdagi chamri phawa puraka 3 class configuration da kilometer lisang taratrate phawa paibangami aduga single class layout na passenger chamri ga marphu phawa powangami hairi hojek sanabigi pauda District Sport Association Kaksing Makada Sana Athletes Organization South Kaksing Sinduna Kaksing Kunzampat grounded Chatidba 18 Sana Cup 2023 ge ngasi ge match draw set kre ngasi KFC Kaksing amade South Kaksing anina sana kibada team ani magna apiba matamgi manung da pansana mamang chan ke pansana mamandu KFC gi na jersey number 8 Albidianandana match ke minute ramathoi amade South ge panjanaduna jersey number 17 Risi Purkhamamna match loibage minute humbudraga ahapa minute humde chan khibade Sora football unit SFU na sinduna Sora da Chathadiba third SFU Cup 2023 ge ngasi sanike ba match singi ahan background da Mukant FC na Karag FC bo panjana ahuma mada thoikre aduga anisuba ground na Cup FC changam dabina aipa irengba mo panjanda amasino da maithiba pk Howzek Arabada Maroiba Pau Amani Pizari Lengana Miang with the Motopakalibas Kim Singe Cards and Pivituna Kanabalogi Haina MLA Sangomana Abdul Kray Manipur House Services Ki Makadaleba Lang Sang Sing Ngasidiki Thong Londona Kongjang Sang Sing Bahau Kray Tamapon Sumna Satakadaba Halmela Ngasi Cycle Rally Amakalwena Tinungway the Hodo Kray Lenana Tata Group na aircraft Chanega Yankai Legadore Image Paldam, Nasiki de Matanga Sidalochare, named Tabiri Visango Mukana, Krumzari.